tlile kwano mme ga re atela go le lwantsha re a itse gore re na le malatsi a ka tshwana mane mararo le ofisirane se le bone mme ba kao lengwe gana ke tshwerotse tshenyetso setšhaba e e diragalang go tengwe le e leng gore ba nkisitse le go gampe ko gaekotse gore e ka bua ba senya jaanong ne re kopa gore le ko palamenteng le kope gore go nne le commission of inquiry mo fila le gore madi a tsona a tsewa sentle ka gore politically exposed persons ba kgona go neela dilo ka tshwara pipe tse mme ba sa di duela le ba bangwe babereki ba tshwana borre Sani Serite yo e leng gore ke brand ambassador o kgona go rana di-business tse tene mme tsotlhe di fandiwa ke SEDA ebile a di-promote e kare ga se tsa gagwe re ne re bata gore go nne le commission of inquiry re bone gore mme di-proposal tsa bana ba a di kgona go atega sentle kana di a tsewa be di neelwa masika a bone ba SEDA ba e leng gore ba ikhumisa ka bone ga re atela kwano go lethabana re na le dintlha tse dintsintsi tse e leng gore re kopa le gone body ya SEDA e sego le ko thoko go santse go dirwa di-investigation ka gore